qaba malee hiikkaan dubbii jaarsaa fi jaartiidhaa wajji haasa'uudhaan wajji taphatuudhaan wajji kofluudhaan wajji rafuudhaan akkasumatti wal mari'achuudhaan marii wajji godhuudhaan hiikamuu qabdii asbira dabruun qabduu jechu. walaakin yaa ummata islaam rakkoonni argamti haa jennu yaa ummata islaamaa rakkoo argamtu hundaafuu sababaa isin irraa argamtuu jira. minahaa sababaalee rakkoo jaarsaa fi jaartii jiddu jirtuu irraahi qillatu thaqaafa muuxannoo jaarsummaa fi jaartummaa yookaan tataligaa yoo khidmaadhaa beekuu dhabuun dubartiin lubbuu isiitii fi abbaa mana isiitii fi akkasumas taligaa ilmaan isiidhaatti yaadda'uu dhabuun. ثانيا عدم التفاهم بطبيعة النساء والرجال لما فان أمس ونركود أف سبباته ديرا في دبرتين طبيعة ولي بيخو دبودا والولالو دججو. ثالثا صدفا أمس وني سببا ركوداته الاحتقار والازدراء والتفتشودا حملي ولي جبسودا والهنافسسودا أكسما والتكيسودا خنيرغما ربي حديث خيس جيجرو بحسب امرئ من الشر همتو يبدنا من يترانا ما فنجيا أن يحقر أخاه المسلم وبليس فيخ مسلمات تفتشونو خير قال ربي جيجرو جيجو ما ليا هذا من خيتي تفتشو ما ليا أبا من خيتي تفتشو دايجو. أكسما تمس وني سببا ركوداته عدم الطاعة حاتمنا قالي أبا منا قرودي دودا قالي ساتي أدو دبودا جبيسو دبودا dirqama amantaa islaamaatti ilaaluu dhabuudhaachu. tashanaffaadha kasratu shukuuk shakkiin nama jidduutti heddummachuudha. haati manaa abbaa manaa amanuu dhabuu abbaan manaalleen haadha manaa amanuu dhabuu jechu. akkasumas ulaagaaleen irratti wal fuudhan guutamuu dhabuu sharxii yoggaa wal fuudhan san walii seenan hafuu kanaatu sababaa rakkoodhaa nama jidduutti taha jechu. akkasumatti ammas wanni sababaa rakkoodhaa nama jidduutti tahu haati manaa abbaa manaatirra humna isaatii olitti masruufarra barbaaduu takkaahuu jireenya humna isaatii olii barbaaduu gama lachuutu daddafanii aaruu hamtuu walii dubbachuu mistira walii baasanii garaa wal balleeysuu wanni kanaa kun hundinuu sababaa rakkoon nama jidduutti argamuudhaaf ta'a jechuudha. kanaafuu abbaan manaatis hamilee haadha manaa eeguu qabaa haati manaalleen hamilee abbaa manaa eeguu qabdii waan sababaa mushkilaa namatti ta'u hundarraa fagaachuudha qabanii jechuudha. ummata islaam akkuma rakkoon jirtutti dawaan rakkoo kanaa yoo wallaansi rakkoo kanaa shari'aa islaamaa keessa jira. sadarkaa tokkoffaa irratti wallaansatee halakkaa'amu taqwallaahi sodaa rabbiiti. sodaa rabbiitiin hujiin namaa tolti. sodaa rabbiitiin jiruun namaa tolti. lammaffaa rakkoo abbaa manaatii fi haadha manaa gidduutti argamtuuf hiikama ta'u wallaansa ta'u attafaahum amala walii beekuudha. gaaf tokko shurey halqaadii namni jaaniin imaama shacbii jaamu wajjii walit dhufee shacbiin mee waa'ee jireenya keetiirraa akhlaaqa keetiirraa naayimii jeen akkaataatti haadha mana keetiitii wajjiin jiraattu. maal jeen shureyxiin ana maddii damii warra kiyyaa wajjiin jiraachuu jira warra kiyyarraa waan na aarsun agarree jeen. hoggaa kana shacbiin ajaa'ibee akkamitti jeen ani guyyuma dura haadha mana kiyyaatii wajji walit dhufnuun yoggaan bareedummina sii gaarummina sii arge lafaa kee waddaadhee raka'aa lama rabbiif jecha shukrii salaatuun qabaa jee raka'aa lama salaate hogguun salaammadhuu isis tana duubaan salaattuun argee je yoggaan salaammadhee hiriyoonni siidhaa hiriyoonni kiyya warri aruuza kana yoo cidha kana dhufe hundinu biraa dachaan lafaa keetiin harkatti laadhe akkasuma dhaabbadhuu naan jette. dhiiroo maali yoggaan juu khutbaan irra qaraate je alhamdulillaahi ahmaduhu wa asta'iinuhu wa usalli alaa muhammadin wa aalihi inni imra'atun gariiba laa cilma lii bi akhlaaqik maal naan jette je ani dubartii fagoo sit dhufte haala keen beeku waan jaalattu naa himikkaan dalaguuf waan jibbitu naa himikkaan irraa fagaadhuufi atis gosatee keeysaa orma kee keeysaa dubartii silaafuu tunuma qabda anis ummata keenya keeysaa namaan heerumu silaanuman qaba rabbii walin nu fide na argatte akka rabbiin itti si ajaje san dalagii jetteen. imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan kabajaan wajji jiraatu waa kabajaan addaan bahu. aquulu qawlii haadaa wa astaghfirullaha lii walak akkana jettee khutbaan irra qaraatee je. duba shureyhiin akkini je yeroo silaa namni obsan qabne san keeysatti khutban na haajamsiiftee anis khutbaa qaree maalin isiin jeeje ati dhugumatti jecha yoo itti dalayde qooda guddaa anaa fi rabbi birattis argattu kayoo itti dalaguu baatte hujjaa sirratti hunaan jettee awwaan akkanaaniin jaaladha awwaan akkanaaniin jibba yoggaa gaariin irraa agarte gaarii tiyya san himi yoo hamtuun irraa agarte hamtuu tiyya san dhooysii akkanaan jeenje.
دوبا مسمال لانجته واي الله خيتي الرئيس نما جالتو نما جبتو ناهمين انجته أكستين ورّي أبلو أرمغاري دا ورّي أبلو مور مهما دا في الرأيجي جيه ميفي واي ورخينيا راو كم جتته نغافته أني صدانو من جالت دا أمو نهفسو وانفرو جيني دوبا كستين هلكن سوجبولي إرق أنانيا هلكني إرقاري جروتي وججرات أمدي دمي وججرات تكا وانا أرسو رانغريجي أكا خنو شريه القادين ودي سخنتي أمل ولي حال ولي في مني والبيخورة ولي بيخو الروية جاني أمل ولي برودا جتشو أكسمت مسوني واللانسته الاحترام المتبادل أبا منا آدمنا خبجو حاتمنا أبا منا خبجو انتلت سعيد المسيب كنيته ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم نتي أبا منا خينيا كتي دبفنو أكا إسن دانيوتي دبفتني دبفنا آيته أكا سكبنيا آيته يا أبليتي مسلمة نسيحاني ننسيادو أبا منا خيتي رسقلي ولنفدتين حاسوا سائرت مرين إريوت سابرتي ilmaan saabiratti isaanin mormin inni abbaa mana keetiiti haadima keeti mistira keeti shariika keeti abbaa ilmaan keetiiti lubbuu isaa siif kenne ija isaatillee dubartii biraa hundarraa qaqqabate funyaan isaatii siif akka waan hamtuu sirraan garre gurra isaatii siif akka waan hamtuu sirraan dhageenye ija isaatillee siif akka waan hamtuu sirraan garre yaa obboleettii muslimaa abbaa mana keetiitiif gabrittii ta'i inninis gabricha sii ta'a akkasumatti masdachii ta'iifi innilleen sami sii ta'a واعلمي يا أختي المسلمة بيخي يا أبليتي مسلمة أتوان أبا من خيتي الرجالة تقون دنديسو هنگا جاللسا جاللتي دولة دبرستوتي وان في جالتو في وان جبتو خيستي إسا خبجي ورسا خبجي إريوتسا خبجي خيس ما سات اللي خبجي في ونصيحتي لك أخي المسلم وان النصيحة سياد يا أبليس مسلمة هذا من خيتي خبجي تلت أولي علماء إسلام أكنجان الكريم يكرمهن واللئيم يهينهن نمني أرجان هذا من ساني خبجا تكاتان نما جلين نما لئيمني نما هذا من ساني تكيسا هجان حال نما مسلمة جارتي ساتيف نسبرافي أكسمت نستراسي أبسيت الردبرافي أكسمت مس ريوتسي فروتسي هنداوني خبجافي أكسيت هذا من خيتي توجين جرادو تبرا وني واللانسته ركو أبا مناتي في هذا منا يدت أرقمته الثقة والأمنودة ولا شك أن الحياة لا تستقيم إلا بها جرون أبا مناتي في هذا منا ولا من تأملت تندريرتو ولا من تأملت جراجون دنديسو ركون أبا مناتي في هذا منا جدت أرقمت هند سيداتو في خمون دنديما يو الشكو تاتي ملي وكذلك يا أمة الإسلام أكسمت مس واني ركو أبا مناتي في هذا منا جدت أرقمت في دواته هاتي منا قالي أبا منا قرودا قالي جارسا قرون dirqama amantaa islaamaa keessatti akka salaanni dirqamaa akka zakaan dirqamaa akka soomanni dirqamaatti عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد العابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله إرقار ربي كنجي نمسد ربي عبادة ساني ران كيبلو سلاني ساني قرى ساني بران دبرتو جي قبرچ سيدة ساجلا سوك هنگني ديبوتي هذا منا تقالي أبا منا ددي هنگني الرجالة بلچا بيا يواو إمام بيتكا خورمي سنفين خورمي سجبو جرس دين كان ربين صلاة ساني ران كيبلو جي حديث خيست ما سوان نجرو إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشي فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وقا أبا منا هذا منا يامي gara firaasha isaatti hoggaa yaamee isiin itti dhufuu baatte yoo aaraan akkasi bule malaayikaan rabbii isii abaaraa bultii hanga barihutti hadiisa biraatti rabbiin itti dallana hanga jaarsisiidhaan raa jaalatutti jechuu jira subhaanallah ummata islaamaa haati manaa abbaa manaa jalaa yoo shaayii didde yoo buna godhuufii didde yoo nyaata kennuufii didde kara uteelaa deemee nyaata sanirra bareedaa shaayii fi buna kasiirra bareedaa dhuguun ni mala dhiiroo yoggaa inni gara firaashaa yaamee jalaa didde garam deemaamee akkam taha deemeeti dhukkuba isii fidemoo akkam abbaa isaa taha kanaaf shari'aan islaamaa akkana gajjabeessitee jechu ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وسوى لي سجود تنما أججي سلا جارتين كبا مناتي سجود أججاجي
hadiisa keessa wanni jiru irra caalaan dubartiidhaa taqaalii abbaa mana siidhaa gootuu jechuu jira. yaa obboleettii muslimaa yaa ta haraam irraatiifamtuu taate qaalii jaarsa keetii godhuun ulaagaan qabdu yoo maasiyaa keessatti taate malee akka daanyaa zaalimaatii wajjin jiraatanii wajji jiraadhu haqa sirra jiru hundaa'uu geessi haqa inni sirraa qabu hundaa'uu guutii fi keemmoo rabbi kadhadhu. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هو أظلم فلتأتيه حتى ترضيه إرقار ربي كنجي يو أبان منايسي ميدالي حاتي مناتي رفتيها جالت شفتو إيجي يو إني عزري سن الراك إبالي واتولي وابريدي يو أمو إني الراك إبالو باتي إسين عزري سي ربي برفت أتي خنافوها أرارستو يو إني زلم اللي جيجو. أختي المسلمة yaa obboleettii muslimaa jaarsi kee qaalii kee godhuun harka keetti jirti. yoo akki jaarsi kee qaalii kee godhu feete ati qaalii isaa godhiifi ati tolatti ooli akka inni sirraa jaalatu tahiifi inninis akka ati jaalattu sii tahaa. jaartii qaalii jaarsaa gootu jaarsisiilleen qaalii jaartii ni godhaa jechu. maymaa isa keessatti kini jaan namni jaartiin ergite dukkana hin sodaatuu jaan. akkana jechuun jaartii qaalii namaa gootu abbaan manasiilleen qaalii sii ni godhaa jechu. أمة الإسلام نسيهاني أن سلتشوتي فودامو جددا حبكما وأظهراه جاللتيسا ملسا جاللتيسا هاريومسا جاللتي قلبنا ما خيساني دمتي أكوفني نمرد دمتي أكوفني نما تراوتي ترويتي جان جاللتيسا هاريومسا وجتبتشوران هديا وليرقوران حال غاري والسمتشون وجي ملتو ديمون وجين كفلتني وجين تبتشوراني مالف جنان وجي جرين يبا مناتي في هذا منا wajji jireenya ilma namaati. ilmi namaa yeroo takka jaalala qaba, yeroo takka aara qaba, yeroo takka gammachuu qaba, yeroo takka naasu qaba. kanaaf jecha yeroo hundaa'uu jaalalatee san haariyoomsaa jechuudha. makiinaan karaa namaan deemtu gaaza fixatti, mobaayilli namni ittiin haasa'u chaarjera ni fixata. akkasumas jaalalti nama keessa dhumtii jaalalatee san haariyoomsaa. obboleeyyan islaamaa nasiihaaniin an isin yaadu abbaa manaatiif haadha manaatiif nasiihaan irraa xumuraa ونين هذا مناتي في يادو أبا من خيتي قلتهم فدو أبا من خيتي شكري. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إرقار ربي كنجو ربي نجا رحمتات اللالو انت لجار سيدان قلتهم فني خيران دروم نيجا. أما سديستك خيستي إرقار ربي قياتك دبرتي دانك جيني صدقاء الدميسا irra hedduu warra ibiddaa ta'uun isin argeeyii jeen. yaa ergamaa rabbii maaliif irra hedduu warra ibiddaa taaneennan abaarsa heddummeessitan jiruu dhakkafruu heddummeessitanii jeen jechu. akkami jiru kafarra yennaan dubartii tana osoo zalaalam tolatti oolte guyyuma takka hamtuu sirraa agarte takkaa yoomin akka hiriyaatiyyaa si hojii jiraadhee jetti jechu. ergaan rabbi nagaa rahmanni sarratti haa jiraatu guyyaa tokko dubartiilee ansaaraa hedduu isaanii karaarra tattaa'u irra salaammatee dhaabbatee isaaniin jee isiniin dhoorka irraa fagaadhaa ni'maa rabbii kafruu irraa fagaadhaadhaa jeen. yaa ergamaa rabbii kamin ni'maa rabbii kafarraa jennaan takkaan keeysan hireensii dheeratteeti mana haadhaa fi abbaa isii turtee yoggaa rabbiin jaarsaa fi ilmaan isii razaqe guyyuma tokko aartee takkaa yoomin khayrii sirraa argeettee abbaa mana siitii fi jiruu jiraatte sani kafartii. kanaafuu ni'maa rabbii kafruu irraa fagaadhaadhaa jeen jechu. kanaaf wanniin dubartii islaamaatiif dhaamu abbaa mana keetii galatoonfadhu irraa duroomuu hin dandeessu. abbaa mana keetii shakkari yoo jannata barbaaddee jechu. obboleessa muslimaa atis dhaamsarraa maayyii wanniin sii dhaamu jiruu gaarii jiruu milkii haadha mana keetiitti wajjin jiraachuudhaaf bakka duwwaa qofan laalin namni aqlii qabu bakka duwwaa qofan laalu. haadha mana keetii cinaacha gaarii sii laali cinaacha dadhabbii sii qofan laalinii dogoggora sii irraa ija qaqqabadhu osoo agartuu osoo beeytuu dogoggora siidhaarra dabriifi. wanniin joo'an nama obboleettii islaamaa haadha mana isaatirraan jaalanneef wanniin an isaan ja'u ati dura ceebii irraa qulqulliidha, ati dura nama guutuudha. waan nama ajaa'ibsiisu dhiirtinis isa isiirraa dhabde malee isa firraa dhabden agartu. dubartiilleen akkasumatti waan abbaa manaarraa dhabde malee waan firraa dhabden argitu. akka jaan gaaf tokko abbaan manaa tokko haadha manaatiin akkini jeen deem ballittii jeen. yoggaasan haati manaatis akki jetteen mana kana keessaa namuu waa akkan qaqqabuu jetteen. inninis ni hokkola isiinis ijarraa xiqqoo aybii qabdi. duuba wanni jecha kanarraa fudhannu ilmi namaa hundi bakka irruu qabaa jechu.
أكجان علماء الإسلام إذا أردت فاطمة فلا بد أن تكون عليا يو فاطمة برباديت درأي فيأتي عليته وصو علي هنتين فاطمة بربادني يجو وني نبليس إسلاماتي فدامو هذا من خيتيرا كناچ دبيسي قفلالين بكا إسيرا قوتوتي سلالين سنجا سينا قرص أجائبا سيتاتو كناچ دبي هذا من خيتي لالو دبو خيستي غاف توكو صحابتي توكو هذا من ساتي وجين هدو والدبي والكنكني خليفة إسلاما عمر بن الخطاب التين همت دجي عمر بردفه من عمر وقادت دو ور عمريس من عمر كيسا ججبا عمر الدبتا جرتي فرا ايغا جارتين عمروا كنتاتي تيوان دبتا ننقبدو جي غرغلي عمر قبه يامي وبليس إسلاما مالف دفتي ديبتي جين جارتي تيا وجه والدبيتين ستين مت دجي دفه يوغان دفتي سكسما من خيسا سكينكو جرتي تنا غران فرا تيا سنكينكو جي ديبي جين أسدبي ميجي وينسيهما إسان كمبر هذا من خينياتي يو إسان الروان غري جبنس وان غري راجالنا إسان هذا إلمان كينياتي إسان تنياتا نوغودا إسان تو فتح نوميچا إسان تو إلمان كيني نخدما أكمت نترن دبر في جين وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سقل إرقما ربين دقهيجي إسا جو دبرتين چناچر راو ممتي لفه چناچر راو ممتي lafee cinaachaallee tarraa olii tarraa gararree yooniin diriirseette numa cabsita cabsuun siidhaa isii hiikuudha ammoo yoo itti qananii feetee jalli numa sii kanaa wajjin itti qananiitaa ergaan rabbii kana jee fadaarihaa ta'ish bihaa sossobiituma wajji jiraadhu jeen jechuu wanni hadiisa kanarraa fudhannu obboleeyyan islaamaa dubartiirraa hanga uumaa sanniin diriirsa yoo jette adduma baatan malee diriirsuun dandeeysuu kanaafuu haala gaarii sii ilaalii wajjin jiraadhu cinaacha gaarii sii ilaalii wajjin jiraadhu jechu ummat al-islaam wa khulaasatul kalaam ijoon gorsaarraan tanaa fuudhaa heeruma jechuun afaan arabaatti zawjuu wa zawja qindeeysaadhaa fi qindeeysituu jechuudha akka afaan oromootti biyya gariitti jaarsaa fi jaartii jedhanitti jaarsa jechuun jaaraa jechuudha jaartii jechuun jaartuu jechuudha warra waliin bultii jaaru jechu yoahuu abbaa manaatii fi haadha manaa jechu ummata islaamaa fuudhaa fi heerumni kaayyoodha qaba kaayyoon isaa akka shari'aa islaamaatti al-ihsaan haraam irraa tiifamuudha sagaggaalummaa irraa tiifamuudha shanyii ilmaan namaa tiisuudha akkasumatti wabinaa'u usratin mustaqirratin saaliha maatii tasgabbooytuu gaarii takka argamsiisuudha akkasumatti immas ilmaan yoonii fi si dura du'an guyyaa qiyaamaa magantaa sii seenan kayoo ammoo si duuba hafan rabbi sii kadhatan argamsiisuudha akkasumatti immas haadha gaarii abbaa gaarii tahuudha nama nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam